курдук батамай хачактамыт эпетнестек терилте ынактара күнүскө ахылыктарын кенне нус кас тураллар манна ганар анактар баллар. Оттан те хайсывата бу Ленскей районугар кенинги алта хылга хүддәген хайдыбыт, онна ынак сөйі ақсаны әлбәбіттен белетілер. Бүгінгі беребетін бігеге Ленскей районуттан салгыбыт ол күрдік Ленскейге бұ батамай денсілгі уақы кәлемет қачақтамыт әпетнесті әқтірілті үләтеттен қағылыбыт. Онна тұнты қайсывата бұ ұлысқа күске хайда тұрарын білетәмет бастықы түйімақ бетен бұ те қайсыватарының бет. Онын бастан тұрын бігеге те қайсыватын проблеметін начальнигин холбиятчы Евгений Эдуардович Тимофеевы кеттік әстебет. Өтеке болын. Төгәннен. Жара, күн бүгін бігеге бұ тоқ қайсыва кәлін тұрабыты қасы төбе сөйі бары. Бұ бігі Батамайская қайсыва амы ұлған қотынор кейрен тұрабыт. Бүгінгі күн тұрғынан Батамайская қайсыва тігар 400-ден 2 төбе етілі тұрар. Онтон 200-10 ағыз төбеті ұғынылар төбе болар. Бұ Батамайны хелеген қайсыва тігар кеннерге бүгінгі күн тұрғынан сүрбекке үлі түлелер. Онтон 9 дойар даяркалар, 5 механизатор, 6 животновод. Онна опсайнан бу Батамай хайствата 2014 жылға қатарлы бит хайства болар. Кал Роса районга бербите бу хайстваны. Район ол кетте 2 жыл болан баран 2010 жылға Батамай хайствата интерьер. Бу онна опсайнан аттака Батамай хайствата Ленский районугар самай тутах, хамай улахан ынақ сөйі итер, үйт ағын оңырыр, әт ағын оңырыр тәрілті болар. Отын күн бүгін қас опсай төбе қысаны бар? Опсайынан Батамай қайыстыватығар әтті хүйс бүйіғын төбе итілдер. Онтон 200 ағыға ұғынар төбе болар. Бүгінгі күн тұрғынан 300 бүйіғын төбе Ленскай қуыраттағығар Тиханскай отделение ден откормашный базаға итілді тұрар. Күнайы, онно забой ытыллар, парной эт, бәлерін мағағынларығар күнайы атыға таққа тұрар. Онна... Бәті қас қатон бары? Опсайынан Батамайская қағайстывата бұ Батамай нәхелегігер үс қатоннақ. Bir телятник, он 2 ынарынақтарға анамыд хотонлардақтыр. Тиханская отделенияларығар, Ленский қуыраттағығар әссе 2 телятник тақтыр. Бире 200 төбеған Аллах, бире 100 сүрбе төбеған Аллах телятниктір. Онда хаңа хотон бар дейбітінде? Бұл 2-тігінші хүрбөй сылақ қатырылы бұд, 100 төбеған Аллах хотон манна тұрар. Бүгінгі күн үләли тұрар. Толору. Сөйіп, Евгений Эдуардович мақтанабын, салғы бігеге білеген бұл қайыстыва тағыр тұрутығар еме бір ұлыған өңіліқ Ленскей районын тәй қайыстыватын проблеметін халай атчыта Иван Константинович Захаровтың көпсетебет төке әнен. Дәрі бұл әтпетің де қайыстыва мүлттен әрер кемегер бігеге бұл күстәқ өбі қатшыны ұлған манны күстәқ өлі барды ден, дәті оқылы бардың көпсе қара. Оты бұл екітінші оңан асылла қалы күджігеттәқ аға үлі 2 навадение туыран еген. Улахан күтчі ағамыр бұда төбеді ақсағынығар, үлі әтті ақсағынығар. Оны ол 19 сылтан отын үптәқ көміліхін местная администрация көмітінен ағамастан отыман тоқты бұпыт бұл коровник. Аллара көрді қонны 100 коровник план тұрыр. Олсай ақсағына 100 ағуын төбе ғынара қалбыт әті. Оны 200 тоннағыз төбе ғадылуатынар бұпыт. Онтон үп қатшы көрен бұл местный бюджеттен барыты көметінен ол үшті цех бұпыт 16 миллионға. Үпіт объемын атыныран 300 тоннаны перерабокалар әбет болақ бұтынан 19 сылтан бұл білігіңе бұйылғы бұлаңмы 300 тонна болан тұрар. Оның 200-ден 2 бірігін ұлатының дөуіт, ассортименін еген әлбәтәмет жону қамнаған үрдетен жону ұғыян тас орайоноттан жону ұңыран желән оттан қолы бұр. Бұл үйлі Тун 5 жылга өлбәк үлі барды дейқанан. Көрі қары, байдан бағысты көрдері бұл мантын үйәт ағыстақаны шөбәті көстері өте. Қотын хорық, қотын көстері, ол техникалар үлелері бар. Көн бүгін манына қағыстығы өлбәк ке үлелері.
Бу кайыстыга опсая хүс хүббеки паштату, отон бу күн бүгүн үлли хижирдоннор сменага отуттуу ки болар. Олох кыжык улахан хайсыва бит. Оттон ана дагатын оройонга те хайсыватын хайдытын туган та хату хайдан турар. Оттон опсай комплексный үлен барда деханады. Кас биде деребина бебит продукт солак болуп тактим хылдан хуруктан хаглап бүлени. Те кайсыватын программатын үлүннеремит 19 сыллакка хетте мероприятие бар булганын бүгүн күнгө хүббүс мероприятие бар. Ол хүббүс мероприятияга баратыгар төт улахан направления. Пищевкага, синеводствога, животноводствога, оны коневодствога демит. Арагын турабыт. Оны бу те кайсын министерствотан, оны бу токлуктан местный администрациядан үйлө көмөбөгө баран бу программа вот садди турар текананы. Я билген биһиге бу тоха киддибит. Үйт ха оңорор сыхка, бахал синди керемет жекөрдөрөккө үле ота бара турар. Да онна салгы керемет биһи бу тухунан кастек. Үле дегенетчи бара турары көстөр. Жабиге хаманна бу качактанмы тепетнестек терилте генеральный директоры Жаныш Зарылбекович Дауталиев бигини көрсөр, онан жекинни кытта билген көрсөтек бит, онан добрый вечер. Добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, этот новый цех у вас молочный, и сколько человек здесь работает, какие продукции вы выпускаете? Ну, цех в 2021 году запустили, работает 15 человек. У нас производительность молока более 5 тонн в смену. На сегодняшний день мы перерабатываем где-то 2,5-3 тонны. Ну, сезон большого молока будет, вот до 5 доходим. До 2020 года было всего 4 вида продукции. А сейчас у нас 23 вида продукции. Ну, почти 20% тогда. Да, 200. 20 раз. 20 раз, да. Ну, к лету уже будет, уже планируем до 30 поднять видов продукции. Это у нас камера созревания сыра. Дәрі манна көріққа арағыны үйт продукцияда, дәрі көпсеқа өсі қайдақ тоқ продукциялар балыр. Оттон бу амбастан үс кереңе бараты үйт үйгей оннары бүгүн күнгө хүббө үс туок болан турар опсай испехеге. Ол бетер йогурттар, кефирдер, ряженкалар, творог, үйгей иккераха, үйт, пастеризованный үйт, сыр, үс араха. Вот он то бу кеңетен турабыт. То бу хыл бүтүйте отут аксаңа треддек такбыт. Продукция бет арахан. То бу он хылла коруктакту күлүлү хитеп. Сыл сорок улахан өбіт, Сыл сорок улахан. Дәрі, у нас Жаныш Зарылбекович хочет показать сыр, камера созревания сыров. Давайте посмотрим, какой вид сыра. На сегодняшний день мы выпускаем 4 вида сыра. Это полутвердый ленский, сыр качота, сыр мягкий ленский и брынза. Даже брынзу делают. Брынза, да. Ну, на сегодняшний день так. Ну, еще планируем дальше. Вот, проходите, пожалуйста, это остатки сыра. И сколько они тут созревают? Они созревают качота 15 суток, а твердый сыр ленский, полутвердый сыр 45 суток созревания. Но мягкий сыр уже поменьше. Брынза тоже где-то до 2 недель созревания. И тут несколько еще камер, по-моему, да? Да, там есть. Там сейчас света нет, видите, сегодня отключение, ремонт идет. А так вот сырная камера рассчитана у нас. Мы производили, в прошлый год произвели 14 тонн сыра. Мы в этом году тоже планируем такой же. Какой спрос? Ну, не более спроса, да. А основной потребитель кто? В основном это город Ленск, Ленский район. Местные жители? Местное население. Ну, полностью все садики, все школы обеспечивают молочной продукцией. Пионерский лагерь, а также если в Мирный отправляем. Мы планируем еще на Якутск выйти. Да. Хорошо. Это уже будет ленский сыр бренд, наверное, да? Ну да. Да. Все, спасибо. Идем дальше. Здесь камера хранения уже готовой продукции. У нас сегодняшний день уже отгрузили продукцию, все это остатки уже на завтра, что приготовлено. Вот, смотрите. Продукция, вот,
сөйгей, йогурт, араға, манна кәчегелен тұралар еді. Чөчөгөйдер, сөйгейдер, үйттер. Вот йогурты, 3 вида йогуртов, снежок, ряженку, кефир, биокефир, молоко 1,5%, молоко и 3,2% жирности. Творог и плавленый сыр вот на нашу. Даже плавленый сыр делаете. Вот. А в основном, какой продукция обычно быстро заканчивается? Ну, в основном обычно сливки, сметана, в первую очередь, да. И творог тоже, потребность в твороге. Молоко, сейчас спрос, молоко у нас натуральное же, все натуральное. Нет ни сухого молока, ничего, все с натурального. Спрос большой на молоко. Ну, определенная температура, наверное, да, тут? Да, здесь определенная температура. Ага. Плюс 5. Дәрі, манны тиеме сагы сыйғы көріққа. Атын, опсияның ұлысқа манны қоңғырын тахары продукцияның орын тахары ачылы төхәл бақтыры. Это бу хамы хүрен болар, основной заготовитель болар. Бу манна болан 9 датчик такпыт. Төт молочный молокоприемный пункт литроллар виден деревняга. Он үйт турачылар холы бу кооператив бар. Деревня тураннар бар манна күн бүгүн үйт килдере тураллар. Онда бу үйт барда манна келен продукция такка. Мантан корак катиер, кораттан уже перелаваттырга тиен атыга бара. Иван Константинович, бихи билебит, бир бастакана Ленский районына үйт качатын субсидиятын улатыныр бұта. Ди, қас тәттің гынны тетеді? Тоны депутаттар бахалын, онна глава бахарытынан хеттун хокой үлде бепет, олон нері 35 хокой еті. Тоны ол хеттун хокой бұтын бүгінде тұрған тұра бұд. Онна бұ загатовитель бейтін ол хокойын берен тұра, оны үйтут тарачы ағуын хокой қайы ұлан олары бүгінгінде. Тujunlar yürek ötüp тұрдылар, ол үлі бара тұрар. Жара онна бітәйікке... Я хотел бы добавить, вот это все сделано с помощью администрации нашего района, депутатского корпуса. Это основная доля денег, и все это их инициатива, и при большой поддержке администрации нашего района это все сделано. Правильное добавление. Почему? Потому что то в тете ведь это 1 миллион манна кутулна. Это бюджет кирбете бу манна, бу молочный цехка, кене тулларга. Ол канентен оборудование эсеби эпипит, то опция холбан агуон 10 миллион болбуда. Дети курдукте хайсватын тан биге бүгүнгү бирибитин сагалатыбыз салгы же Ленский районунун устун кийин коратыгар үлелек бени бирге болуп. Дәті күрдік бігі Ленский корат килбер кейніттен сақабысен олық тоқтыры ағырды бітін ұтабыд. Бұл өліөне әбәбет кытылығар тұрар қая бұл күрдік Корат bir ettütten olus üçügeydik köstör manna elbaq sağa tutulur bara turalların bir hikaraksi kördü bir Ленский korakka ja bu boların kurdu qas biddi korakka kiyin bolosat Lenin bolosata. Ondan ja Lenin bolosattan bu kavargeter agarda boldum bir bilgin bu holbandı bu ondan türden 2 tutağız 97 eriyen keleqtin söbetende ağız 917 209 sürbekke 612 den nömerge ilcid bu hitinan Lenskeyderge agarda dağını ebeter Lenskeyderden ıytıda bir xitin söbügün bir pромышленный телителери de gittik hepsi tekpet manna oloqtaq etçatı da gitta eme hepsi tekpet ja bilgin bu Lenin bolosatıgar ol türdüs nömerdaq oskolu turar bit bu bana gördürür bu bollagına narod ayımnitin jete bir eme kin korakka turar ja wanda bugün bihige manna Чаты тардыга дияққа, Ленский коракка олық сутуға, дәр специалистері ыңырығы ғуюға муниципальный сүрдәучі программалар тосқалыр үлелері бет, онына бейге бұл манны кейхә білемінің әджен көрдіқ бетіне сүйірі әджет жонны әл бәқтірі бет. Спордынан жартын атчел бәға бет, онын бұл күрдік бейхә көпсейқтірі. Михаил Михайлович Бродников, Ленский районның физический культуратын, онына спордың комитетінің директорын сол бейәтче төкейәні. Өтөкейхәнім болуқтын, Ленский районыгар опсайынан хүрбе bir спорт көріңінен жырқтан алылар. Опсай 9 спорт зал үлелер, оны тағанан болана лыжный базалы ақпыт, хоккейный корт ақпыт, ол барата әме бор босққа. Әтергеділі
өрөбүл ай ханкы прокат үлелир, лыжная база болданы. Горные лыжи, сноуборд, ватрушка, бартами арендаға берілдер, ойме бор босқа барды. Ачы, етені білден көрдібіт, бүгін девонна бихеха Данил Римович Попов, бұл үтчат, оны жай кірген политикатын комитетінің председателін сол биячы студент, төкәні. Төкәһеннән Бұл үтчаты олық сұтуға муниципаліне тосқолыр балыр бит, онтан кірістебетін сығылыққа. Маны кәлін аттытып тұруққа. бу жигер кыжык ычат районга улуска бар булганын хайды бар булады. Олehen бу ычаты тардары, оны эдер специалисттер үшүгөй кадрдары тардар курдук би район мутур албах программа бар. Ол курдук осколаттан сагалан эти оголор осколны битерен баран хептах идени, надлах идени алларын курдук биеха кинере үйретер программа бар. Олат ол ден кинерге телебирдах үйрөх бу Россия дүнен хандык бар орто битер үрдүк үйрөх телтетин улан үйренехтерин хөп, оны биги компенсациялы бут. Вот. Компенсациялы биттен үйраған төлі бірін төлі күтті. Улан үйраған телебирин төлү бит. 100 тыгынча курдук хылга болар. Ол тагынан бу бир район промышленный. Олеген Сургутнефтегаз ПАУ биеха улахан үшүгөй кемене оңорор. Кини бу программа кирен, кини эме бәлерин квоталарын биеха берер. Ол курдук Сургутнефтегаз өтүнен үйренер булактарынан компенсация толуру болар. То есть 100 тыгынчаттан элбак болар. Ол тагынан эдер специалисттери аңа келбит үлили келбит эдер жоннору эдер чаттары манна олосуян халалары курдук биеха подъемный дем бар. Бир кеменен төлө бир болар. Ол 35 састыргырдылы эдер специалисттер бастыгы үлелер инвестициялары болуктак төлө бир кемeye 300 тыгынча сол кубай болар. Очона олата үйраған кенетті хаң келбіттерге олады. Онды курдук. Михаил Михайлович, мен бұл программаның туғамыт әвікенде текерсері қайдағаты? Мен бастан 2019 сылға көхін келбетім Ленске Коракка Маяттан. Ол ғана балтара хыллах оолоқпын, иливер кергеннәқпін, әдер кергеннәқпін, онны олақан кыстақпын. Онны бастан көхін келер бітер топ бар программаны еще байтык хуп күрдіктен кәпсән бер біттері, иливіттен тутан бараннар администрация деки жібіттері. Онны оланы, блин, короче, ходатайство тегеребіт, профсоюзтан еме ходатайство тегеребіт, хылаңарынан сразу квартира бар болар детілер, подъемный беребіт детілер, үйріні көтіні күтті еще байтык олан көрсәштілер. Онның еще байтык үлелен хағалауытым, аны Джон Майгыта еще байды. Оны келем барамын. Ато қайдақ Ленске қайдақ көрістетші түгірейін? Ото сенің айылғата? Айылғата ин жіктірге әвдім. Хайын кәлбідім, бәттақ жүкускайттан айынан тұрымыппыт таксинам бар бұдым. Хоруен айылғаны көрер өбінде. Оны бастан Горнай, потом Бүлі, Нүрба, айылға тубыстар тупсан ер. Маспыт улатын ер. Бұл көрерге құлыбыра хөнтерге тұрабыт паркаға. Мастыра тоқты олық хүрдақ кейі хатан куспат тияққа. Онны құлақан да мастар балар, оны үрдіктер де бұғалақ, че? Барта үксілері үрдік байлар. Оле еттен бастан көхін кәлер бір нырғастым мұтым, айылғатын дағаны, жонын әргәтін дағаны деуіп күрді. Ән олықтақын де? Мен олықтақын бәйім бетенчеттен сылжауын. Үйрақпен бітірәт алманна үлілі келбетім сразу. Ол сенің манна әлбәқ кенікті кәсетті бет, олықтақтар әлбәқтер бет, онына дойдолары көрттен нүлелері бетте. Ече білегінті қайсынды прилеті қалайшыты меніктер, қаянда дойдол келекті ақпынден сылылақ ұрықтаға бет. Ече тоғы болой, әғынағыр? Ити барыта тоқтан условия бар болағынан, жон төннер. Әдір етчет кәдерін тоғығар бейеға уақын күстақ өлегі тылда тұрар. Ол просто бір қатчынан әрі болбаққа, оны условия оңырылыр. Же бар болықтақ әдірчекка интернет бар болықтақ әбәтіліне. Оны қаз бейді деревняға интернет, түрген интернет аптаулық. Оны керен тұрар білеген. Ол тағынан газ кере тұрар білеген электрге. Ол еген бұл әдірчеттер кендер тоқтарығар, досықтарығар олыс дейін жігер жаяр. Условия бар болан ер. Условия бар болан ер. Отын,
Физкультура это не кахар, а салга варен яхпет. Ичи физкультуранан жарыктана бу дике чуга. Олак теймеңер. Босқа хайдалар детинде. Катокка болун, ити кайырга болуннар, ити тога босқа болары. Онна жон төхө көктөктүктүр. Бу нинага главаут Жумарт Жаксылыкович Бельманов тен урак тахарбыта. Бу эби үрәктәһен онна спорт эйгете барата бор босқолуктах тен нехеленне бардыр. Тейтчу тарабыт улахан хайды ханга кирен эрергеха олен досуг эйгете. Именно спорт, эби үрәктәһен культура барата бор босқолуктах тен еще байт килер биттер. Билинги глава вот Александр Вячеславович Черепанов, ону еще байтык халкы иджер. Үлә бара турар, өсө даганы ол курдук билигин аспыт хыл 2-нче хөтбөт хылга мото секция денер идут. Ага. 12 мотоцикл ыллыбыт, туспа гараж анатыбыт. Онны еще байтыкча төт группага рахсын оголор еще байтык үйренә жаллар. Bir группа тана менен СВО оголору ден болду. Толорулар. Bir группага 12-го харазы жарыктанар, 12 мотоцикллак боламыт. Жа онна үйрөкөтө астына жаллар, онна Олорго көңүлленер бит. Көңүлленер туспа билигин трасса проегон оңрахжу. Ана менен онна жарыктаналаргар. Билигин эти питбайк деннере тух спорт инвентарь деп курдук. Туспа манык отдельный площадкага жарыктаныктырын хөп болор. Себеп отучи жей бере битчете жей. Мехабы хаш жей бере битченин биттер бит. Эти хас билди ки хаберлерду бетер хайдагайды. Онна холура кенники биле үлелем баран, опыттарым баран келбит жонга тохамит барды. Эти поддержка специалисттер жедере соқ болақтарынан, олар жедере соқ болақтарынан кинер заявление хурелдар администрацияға ол бұл бюджетный әйге үләттергер көрілдер. Ол тағынан ол же ылықтарын барбат болақтарынан, кортаннан олар жонларға кинер еме заявление хуридақтарынан кинерге корттамга барабыт хатчыларын орогун түнөрө битеме. Тага чугайда буда. Хатырыр келен олар жиби курдук айпатта. Онна эти буйни инини буйники ыйтыгар эби хоридарын эти жон он үчүгөй медициналык эргеме келатыр. Ол курдук бияха брастары үйүр программая бар. Ол федеральный республиканский программалардан ураты, именно муниципальный бия Ленский районның программата бар. Ол программаннан брастарға 1 миллион көрілдер. Эме поддержка күрдік. Оны били 3 миллион ден программаннан онна би 1 миллион. Би туспа Ленский район бюджеттан 1 миллион көрілдер. Онна төхө көжүстәгә жон келер динде. Жон келер, брастар келе туралар. Хылтан хыл әлбах эдер брас Омын узкай яка специализациялар брастар келе туралар. Медицина вот айда турар. Олин медицина үчүгөй медициналар хирге жон келе хатыреме. Билген отут сетте тыгынча кереңге ки холор жетилер же. Бу коракка олата холобра отун мандык бары барду эбетер олак бары кенеке кемге аятыды. Осайнан районга отут хеттетенче ки холор. Эти район гене сепаратыжа. Коракка бит тенче курдук ки холор. Осайнан мандык статистиканы көрдөккөнөн улар ибат чыгыла. Бастан түйен ен билген токтан калды. Би ланы хүрүн хол билген улатарын курдук. Ол курдук бияха эме ыл эдер ылларга поддержка программалар эме балдар. Хаз бидди биохонус сүйүс терабит огларга эме бияха бир кемнах телебирдер балдар. Биохонус хаз бидди биохонус ого бион тынча, хаз бидди сүйүс ого сүйүс тынча ден. Ол таһанан Онда пропискалак боктак-боктар. Отонну кудук. Ол таһанан бу бие арахатар неленедер балдар. Передуй, ветим, инялы деп кудук. Ол неленеттен мына Ленскийге балыгага төрү келдерегер бие эме киндер проездтарын төлөбүт. Айнеттөр киндер ундан келдер. Көнеттөр масынын ол киндер проездтар эме бие компенсациялыбыт.
Сөп, мақтал кәлеңгіт бейхақа бұ күрді көсәбіктер, жекіржік кейір олар оқырды көбет. Білеген үлелен бағалақтар егені барғыты Ленскеген ғырабыт, онына бұ Петерін күрдік медицина үләхеттерігер 1 миллионы улус би тосқол үрдіна қатшытын төлер. Онан ол туғынан қылғыс ұстыны көрін. Қантон тоқтолға барық бұд, онтон жа салғық бұд. Бейінен бірге ол. Каждый день мы делаем выбор. От того, какое решение вы принимаете сегодня, зависит ваше завтра. Выбирайте Ленский район. Ленский район – это центр нефти и газодобычи республики. Развитая инфраструктура, прямое авиасообщение с Иркутском, бесплатные спортивные секции, экологически чистая местная продукция. Работа в Ленской районной больнице – отличное решение для старта и для строительства вашего будущего. Ощутимые выплаты при начале карьеры, стабильный доход, в перспективе решение жилищного вопроса дают уверенность в завтрашнем дне. Ленская районная больница – это современное растущее учреждение здравоохранения. Медицинское оборудование постоянно совершенствуется и обновляется, а значит, учится и развивается персонал. Мы не останавливаемся на достигнутом. Мы устремлены в будущее. А будущее любого коллектива – это люди. Это вы и такие, как вы. Выбирайте Ленскую районную больницу. Бұл көрдік ағам састақтар түмсілері бұл манны күрдік кірімпа тығынан қылынқатан қылғақтақ кірімпаны ұллатан күн бүгін олыз үшігейдек саха түмсүйтін терінен хыджалар. Манна Ленскай районугар биһиги омос көрдөккө барата атын омуктар нуйчалар олар ден көрдөк өйдө билеме бар оттон олганан баран ити төрүт саха төл билен оксубут нехелектере эмелбактер холубра биһиги бага ортон ахара чамчын хелегер хыжыппыт олин натору курдук ити курдук нехелек бечинче курдук нехелектерге хахалар төл билен олар толоңга мебалар оттон же Ленске коракка эмекелер олус ичигедик илактик элактик түмсен олар манна бахаста келбет житер бу кириякка бүгін түмсүйлер халаятчылара манны керен турунан кебехебит ол курдук кинлереттен бидди билихинер тибит Жанна Михайловна Капралова Ленский районун культура управлениетин салаятчыта дентөгәне. Нөрөндөр күй болуктун. Сөп Жара Галина Алексеевна Захарова. Галина Алексеевна нолору. Кара Галина Алексеевна беттә халыкка далбар хотун түмсү кыттылага. Симона Романовна Скрыбыкина. Бу баллар Сергей ден эбиюрәктәһен кенен педагога Доран Сахаретін онна фольклор студиятын салаятчыта ден төкәһеннән. Төкәһеннән болуктун сагамерин алактактыра. Яра Маргарита Борисовна Федорова алгыс агым састактар түмсүләрен салаятчыта Сахар Республикатын культуратын тойгуна төкәһеннән. Һәр җаванны Галина Алексеевна төкәһеннән. Төкәһеннән. Җабу күрдек оттан биһиге бүгүн кепсетияхпет. Икки тенче сүрбе хетте хылга, икки хылынан. Аны Ленскей улуға олонқа ыхығын көрсері оқ құрдық оңыстан бәлемненен қайуя кырымпаларын үйеретен бүгін бейгіне хақажанын әргетін кырымпа кылғақта қыретінен рүйдей қалы көрістілер. Жанна Михайловна олақ ағайы қонуқтағаты культура управлениетін халаячытын ананан кәлін өркемге оперона балет театрыгар, саха театрыгар тағарылақты көлелен бараңын. Жа білеген кәліңін бұл сүрін қолыбыра сылын сұрғын онынтын культура управлениетін халаячытын бұғытынан тоқ сұрықтыр тұрырағын. Мен амбастатан туран бәйім коллегалар бұн бір көлеләбіт Джоннор бұн бүгін театр күнінен әғардалықпен бағарабын. Ити істің әғарды.
Онна бу бен бетин четтен төрүттәхпин бу хака театргар, колледж культуры, опера балет театры үлелән, опуппын ылан, опут бөтен ылан Ленский районугар сулуспалы келдим дияхпин сөп. Онна сыл хоруктен билигин бихеха сүрүн олонка хыа болары турар. 2-нче сүрбәһәт тәһилгә. Онна белемнени бара турар дияхпин сөп. Бу бихеха тухти каби ол онно бу Ленский районугар арас норотолорор олхен бихене сомолого догордоху хыан болуга. Онна бу миха саңа үлеләпин кытта кынат бола хаҗар түмсүләрем бу далбар хотон бу ияләр түмсүләре алгыз миха күз көме бола хаҗаллар. Бу кинләр көмөлө хөллөр Оны бағалақтар бит. Оны олыс бағалақтар. Онан наһашы, билин бәләре Мисырда тыхтара. Бүгін беге тута билси бит. Онан жары эн далбар денер ансамблы де ыры онна фольклор. Доран. Доран. Фольклорный студиялах бит, оголор жеркти бит, эби веректәһеңгә. Онна боллаганнан бу далбар хотуннары мемиябында кырым паганья бит ансамбллах бит. Фольклорный утумден. Он таханан ого фольклорный ансамбль ме бар, Доран, он бие народырыларын лыбыт, арахан хомсконью бут композициялары, фольклор жанрдарын бартын тахарабыт. Жаран нехетім сүгіт? Бие төрүтәйгә эдер иелер төрөп биттердим сүйләре булабыт. Бие корап битгәр билен турар. Нахал бак арасымы голорыр, олин бие оголор бут, чаттар бит төрүт дылларын умнубатыннар, культураларын өйрөтү тагыртыннар ден хыла хоруктак айген эдер иелер дүмсүйләре булабыт. Бие тарас кабанак терәһеннәр оңора бут, тыл күнүн ол курдук, жекергенге огого саха культуратын төрүдөгөстерин сыгыра хыла хоруктак олелибит. Нургияна Федорова ден биленерекка. Эти эне таган дихолура оголор бутун төрүтегге битигерден ичин хачуге. Эге диен бар булуктак. Тен онун холура ого садыгар дуос колага ду төрөбүт тылынан хаңыры билген хайдагы. Биһиги жебитен оголор бу жерлерден тагысылар даганы уже нучал эгега кирен калалар. Холобра сколага да ухяны гардаганы хакалы хаңыр баттар магынга тагыссакын онну фок олихин онну умнубатындар ден тагыла хоруктак жа үлели хамны хатыбыт. Дөһөгөлөрнөн хүрбетче ие бар. Ikkili üstü oğlak bud onada. Men bäm kiin biblioteka ülehedebin. Kiin biblioteka холобра өрөбүллер хубода гамстамыт. Бәбит күспүтнен хырабытын хылбабытын уран туран эген олук тыгатыбыт. Молодецтер. Дәрі аны салғы барыққа Маргарита Борисовна бұл алғыз кен ағамсас тақтыр түмсүйлерін халай атчыта. Дә егіз түмсүйгі сүрін сылы ғырғыты көй? Бихи түмсүбіт, сақалы ғаңырабыт, сақалы астыбыт, бәбәуетін әғындадибіт. Қара да күн болдың, түдік да күн болдың, бәбәуетін өйіхі Оны бихи бұламыттен ұтын білден тұр, календарный. Республикат барар, бихи бардың көрін істен, оны бардың қабанды. Кепсехтелеп, бии, опытыр барды, Молодецтер. Ити көрдік де түмсүйләктер. Тыспу бар да? Eğiller söp. De bugün bilgini kelepit'in kıtta olaq manılan haşudu körüstüler. Bu Lenskey manı dalbar diyen ansambl jelerigar aspağastan ağalan bekke olaq manı stulga olurun. Öyle bütün ise kühürden berdi bit. Anan jere dalbar diyen ansambl topsun tümsüy diyen bulladı. Galina Alexeyevna. De egi tümsüygü sürün soruga. Otan bihigi bolla bu sakalar bit bolarım bihitnan sakabıt
майгылларын, ыраларын, тойықтарын сайыннара хатыйбыт, кытты асатыйбыт, онны бағалақпыт бары, далбардар. Бастатан туран мен жоннор бар әғат дейтекпін бағарабым сақам сирин жонугар, орта қалыма районугар, билер билбет жоннор бар, доғыттар бар, бір көрәме жоқ үскай келбәқтер, орта қалымалар габаралары ғарағадда, доробай жолда сырыттынар. Хаан келбеке деймін, Мен келбетім, ағуан бір сыллаға келбетім, хонталалар обын үсоғалақпын, мен сестраделәқпін, Отан билен бачота ханялан олоромон бу жарыктанабын. Отан кырабыттан да хин оны мана комсконю бун, вона кралан истенеретим. Истенер бе хабил юретим. Вот удалбардар бе бит мустамбат бу алгыс түмсүйте. Маргарита Борисовна халаяныйтар. Киняк би кынат бола хаджабыт, барыкамала хабит, сибеле хабит, концерттерга, корат тухтарыгар. Көқтәқтік, күттабыт мероприятияларыгар. Молодецтер, бүгін олақ кәпсән бәғат әтілер, әрі долгүйділер бұғыла. Әтеуаны бұл күндік әрәшілер бұл баламың, бұл тұспы кіртік техника, сүйрік өте қайыт жауыт. Бұлі манна бұл басапқы ғыриялар Ленскейі көрібеті қараппы тәбіт, онына опсенің нағадағаны сақа әрігер олар бұттағаны атымлыстары білбет әбіп біттебіттір. Ол ең, еті бігігі бұл Ленскейге кәлемет, Ленскей тағаттан, ехттен барыттың көрдірі хаты біттет. Жа олонқа ғығыр кәлектірі бұла дел бәкке, жа әқ әддақ білімнің әжаты олонқа ғығыр. Көтүтүтүн бардын көдөр бүппүт арас улус оройон кайдах охо кайматыптар бааларын бүтүнү көдөр бүппүт тоюк кайдах болуктаган жетин аргы яга үчө бади сагалан эребит сакалы таңас бөтөн тиктебит үңкү бөтөн өретенеребит же биле этинник тамнах баранер. Атын электерге мекеттенер була хәтта. Электер кыттыгыннаран баралар ярбандык задание диккади, задание берен бу олбохтургин тиге хаҗаллар. Үчү бай биле кылынан карс каллары, онда биле тух салама. Кылынан саламалары гинтиге хаҗаллар, оңор хаҗаллар илилеринен. Онон мандык баранер бит. Каракаралар. Ата хетим сүйнен деген жактан алты, тем сүйнен. Тümsünden jarktana bu beyt folklor öğretebit ol keleri çıpıtır kenas keleri çıpıtır emetir de hatıbıt onna oskolar gamanten hayargım master class o haygedende holbura bu bılırın mayga besigar bu pisnikter o hay günüger выпускниктер бар ойдабыттыр. Он холобора уже бастык харды бардаден булар. Мактанабын эгине хериден Марилеске олорар сахажаны керектерегенде онна олонкы хәбәр күрсәтпит бу беге музейга турабыт, огы сөчүгө эбит, онан манна каллакатна музейга хаянда жарын кылга соктогул кенде көрсәтпит. Көрсәтәдери. Ленскей районугар биһиге промышленный район быһытынан билебит, онон жа бу түмүктүр төймәкпетигер музей же промышленностька анаммыт кохугар керен тураммыт бу күн бүгүн Ленскей коратыгар үлели же промышленный терилтелери улуу салалтатын кытта эрохора кепсетиякпет, онон жа күндү көрөчлөр бидди билехиннер тиякка бу квахалысты болгон көрөкка Трофим Иванович Никонов Саха Республикатын экологияга айылганы туханыга онна аюр кайыстыбытыгар министерствотин сударственный экологический кетебилен Ленскейдagi комитетин салаячыта үтөкеһәне. Сөп Денис Алексеевич Покровский Новоленск ТЭС Хачахтамы де 15-х директор. Добрый вечер. Добрый вечер. Алексей Алексеевич Маякунов, Саха Транснефтегаз, газораспределительный систем управления Ленской ДАГ, эксплуатациялыр газ участогын старший мастера тюганы. Анатолий Анатольевич Чекуров, Транснефть Восток, Хачахтамы де 15-х 12 номердах Ленской районагы нефть управления нефтен оңорон тахары станциятын энергетическое оборудование хатчига участогын мастера тюганы. Сергей Викторович Спиридонов, Ленский районun бахалыгын бастакы солбиячта. Добрый вечер. Добрый вечер. Он Иван Константинович Захаров, Ленский районun тыхайсын управление тенгалайчта. Он бүгін биги студия бітер Ради Ефимович Симонов, бұл Газпром телететтен.
Рёгәһенен. Чолкайдахара догонаспытын. Главный специалист службы корпоративной защиты. Жабет. Билеген оттан биһиги бастан туран бу тохты капситебит, билен тура промышленный улус полар, анан бу социальный петнес поллун, эбетер нехеленени кытта үле боллун, бу хасбиди кейин долгутер булукта. Давайте начнем, Сергей Викторович, от вас. Вы как первый заместитель главы района, как вы работаете вот с промышленными предприятиями, интересы жителей, как они реагируют на вопросы, как отвечают. Добрый вечер еще раз всем. Да. Большое спасибо за участие в эфире. Работа по социальной ответственности наших недропользователей, да, и в целом тех компаний, которые работают на территории Ленинского района, у нас разделена на 3 направления. Первое, да, район сам, да, непосредственно заключает договора социально-экономического развития, да, то есть с недропользователями. У нас, получается, на сегодняшний день на территории района представлены 4 крупных недропользователя, да, это Сургутнефтегаз, у нас есть с ними прямое соглашение, да. Здесь получается несколько основных направлений, это получается Витим, Пеледуй и город Ленск, да, то есть там, где компания Сургутнефтегаз поддерживает образовательные учреждения, да, то есть также частично инфраструктуру, да. Компания «Газпром», также с ними заключено соглашение о социально-экономическом взаимодействии. Здесь получается в основном, да, то есть средства на развитие, да, направлены именно на развитие города Ленска. Транснефть «Восток». Они под шефство, да, то есть также заключили с нами соглашение, да, то есть о социально-экономическом развитии. Здесь, получается, они взяли, ну, практически на себя, это наши дошкольные образовательные учреждения, да, и профессиональные. И вот новый наш, скажем так, ресурсник, да, это Новолинская ТЭС, Интерао. Здесь с ними также, да, то есть на сегодняшний день есть ряд соглашений, да, то есть где они помогают как городу Ленску, да, также нашим и поселениям, да, это у нас на сегодняшний день поселок Северная Нива. Ну и ведем разговоры, да, о развитии нашего отдаленного поселка, это поселок Дорожный. Ну, давайте тогда продолжим разговор с Денисом Алексеевичем. Как вы помогаете? Это у вас в компании, ну, вообще предусмотрено как статья или с самим доброй душой? Да, добрый вечер, уважаемые товарищи. Я директор Новоленской ТЭС. Да, мы, компания, здесь недавно образовал филиал компании «Интерао». Новоленская ТЭС, строящаяся пока электростанция, но, значит, мы строим генерирующий объект, который станет крупнейшим предприятием не только района Ленского, но и, пожалуй, для всей Якутии будет значимый достаточно объект, который будет обеспечивать электроэнергией и восточный полигон наш, и основных потребителей промышленных, которые здесь представлены в регионе. Это и «Газпром», и Иркутская нефтяная компания, и РЖД также. Ну и в компании «Интерао», там, где в регионах присутствие филиалов компании «Интерао» всегда принято, значит, социально-экономическое взаимодействие с местными органами власти, с местным населением выстраивать очень на высоком активном уровне. Значит, после ввода нашего энергообъекта у нас запланировано в том числе и развитие социально-экономического взаимодействия. На текущий момент мы уже сейчас заключили соглашение с местным техникумом технологическим, открыли там специальности. С этого года будут по новым специальностям студенты обучаться. Также планируем постройку в городе Ленск крупного жилого комплекса. Он будет как для наших сотрудников, конечно, для тех специалистов, которые приедут работать в нашем предприятии. Ну и кроме того, мы обеспечим возможность прокладки коммуникаций для развития, значит, жилищно-коммунального хозяйства западной части города. Также, кроме подключения нашего жилого комплекса. Ну а после ввода электростанции программу социально-экономического взаимодействия с городом, конечно, значит, продолжим. Кроме того, по рабочим местам, которые возникнут на крупнейшем для данного региона, значит, предприятии, только в эксплуатационном штатном расписании у нас предусмотрено более 500 рабочих мест создания. Значит, в процессе строительства до 2000 рабочих мест будет создано для строителей
ввод, эксплуатацию объекта намечен на июль 28 года, поэтому пик строительства, конечно, в 26, 7, 8 года придется, и, соответственно, рабочие места у нас открываются постепенно. Вот. В том числе где-то до трети персонала мы нанимаем, это местные кадры, местные предприятия, в том числе и местные частные предприятия и, значит, муниципальные также привлекаются в процессе строительства. Это в первую очередь логистические, общестроительные работы и так далее. После ввода в эксплуатацию также, кроме эксплуатирующего персонала, вспомогательные предприятия, которые будут обеспечивать вспомогательную функцию, также очень много местного персонала будет привлекаться. И рабочих мест будет открыто достаточно большое количество. Хорошо, Дмитрий Алексеевич, еще продолжим на эту тему, да? Тяра блин Газпром терилте представители булганде Ради Ефимович, холовра Газпром лахан терилте улуска хадах мулаври. Блин, эти газ киритин по программе хатытыктары бахала. Если ты улет югехеннен, Газпром бо Ленского района кирбита уже икетенчи он хулахтан кирбита. Кирбита ден оттан бо чаянда билергит курдук чаянда газ месторождениетен хостон тахаран эти кытайга атылахан ден болар. Основное, конечно, таких бортовых силы Сибири денеждельте у хылга 30 миллиард кубометров газ кытайга баратылар. Вот олихен бо туқаганан қачиға дейін бұлырыңғытан программа кетбеті Газпромға бұйыл 2 дәребіне Ленского районға батам Мурия итен 5-ші бөхөліктер уже гастара кирәрі тұрар. Итен дальшытын баратурар болаққа Өліғіме районы, Алдан, олар әме гастар хоқ, бұл сила Сибири турбаттан газылдан бәлері уже гаханан уже оттор итен нехеленяга газ кирет болар. Онтон бу Газпром бу манна Ленскайга түйет улахан бәйтін дочерний предприятиянан билдер. Чайынданы бәйтін газ қастауғыр Газпромда быча Ноябрьск, Газпром Трансгаз Томск силы Сибири турбаны көрөр, қарайар. Онтан мен бәйім үлелер тәліттем Газпром инвестием болыр. Эвелеген дағаны бігі газ объектан тұта жабыд. 2 линияны тұтан бүтеренері бет. Чайындаттан баран ер. Олеген бұлана дейін еті улахан ба турбаннан тұхынча 400 миллиметр еннәқ турба. Хоннук же турбалар Уренгой, Помары, Ужгород дейін газопроводка әме уғыллағыдар, оны Суджакорак, тоқа Суджакорат басқолағанығыр. Хоннук же турбаннан бейге қорсын қоғдуд байестар бұт кейрен қайда құрды кәрилияны бұттардың көрат. Хоннук же еннәқ турбалары бейге уран хоннук өлеледі бейді. Үстен таққаты үлелер манна Газпром Трансгаз Томск денгі тоғуын бірігіна местнайдар, Ленскайдар, да. Вот, отуча хақа бар. Мен бәйім лично қастағаны онча оғыны атын районлардан, югулардан бұлан ағалан үлі ақидір тәбіт емкетігічен 14 жылға. Он оғыны университеттен бұлан кәпсеттен мұнна ағалбыты олар бұттан үйері бардылар. Үлелен барылар. Бары қалылар. Он нағылар бары манна қалан. Хорақ оғылар уже 14-тен ғылтанығда начальник отдела болдылар. Хунтар оғыды. Жүріпчіттен олаттар балдар таттаттан. Даже бән бұтын дайттан кәдер олаттар балдар. Сәп, әте күрді салғық пүсәп, кәстемарын еқа. Қолуыра жәрі білген айылға қарыстауылы көріққа, бұл білген промышленный районлар, әте улахан тұтулары еталар, барағай тұтулар баралар, онтан әйге айылға қарыстауылын бұғытынан қайда құлы әғати, онына общественность қайда қытты ғарайды. Опсайын әттақ улахан улары айылға бұтығар соқ, бейоны мониторингнан көрін олары бұд. Қолуыр боланы бейя сылғы бұлан бар, ол бұланға бұйылғы бұлан мұт 9 ұпробы бұтын ұлы бұд, бары үректірттен. Ол бұйығы лицензион участықтарынан ең бары ағылы үректір бет. Онан көрдіққа тоқты бақа улары бұд соқ. Ол ең болағынан бұл кенілер бұл бейлереген күшке экологтар үлелілдер, қырады тоғы қорымнен тағдақтан қырат барытын минимизириддан үлеләне әлілер. Онтан болан бейманна районы күтті олыме тоға күшкелелі бет. Оны сылтан бейғаманна отдельно программалақ бат, қараны күржайшы сірегдеде. Оны сылай үпқатшы көрілдер, тұспа.
Бұғылға болағынан 16 миллион 755 үпқатшы көрілден тұрар. Ол барыта бұл туаққа айылғына қарысты мероприятияларға барыта үлләхілден тұрар. Ол бар көңілі хоқ бөққомияларға ме тұспа көрілдер, ме үпқатшы. Бұл рем болағынан бұл бұд ол ондық көңілі хоқ бөқтоқпы сидерін бартын ол қатшылынан бартын қомайын тұралар, ол ең қорапыт бейені ұрас, тоқпыт Ленинская территория теме онынық. Бұл бәға район бюджеттен көрілдер барыта. Жара салгы Транснефть Восток тенеме бир улахан качыктымы деп этнестек терилте представитель Антолен Толевич Чекуров, эгеде нелинин тахадда хулланларга туй сөрөн салгы. Ситөгүлүтөгө Бұл қырыты қырдатар боллақа Транснефть туғынан, Транснефть Восток туғынан беге бұл үлерерім непосредственно 12 нөмірдәқ нефтеперекачивающий станция дем болар. Эти хүрбетчі манды құлақан нефтеперекачивающий станциялар баллар Красноярский крайтан хағылан, Иркутской облағынан бұл Сақахерінен барар, Ленинский районынан, Нерюнгриннен, онтан дальше Дальний Восток, он туохтеке кыдайдекке тақар. Бұл коллегам әме Газпром әппетін күрдік турбавыт улахан, тыңчекке үз хүлбе диаметр миллиметрдәқ. Бұл нефтеперекачивающий станцияға үз төт улахан оборудование бар. Основной бір холобыра двигатель 12 мегаваттақ ол сүрәк пеп болар. Кеніне тулай жәбеге энергетиктар, киповистар, механиктар боламыд бары бит күлелән бесперебойны үлелілергер беге ол туғыр үлелей жабыд. Өтчәтті көттері хақа өтчәті бұл олықтақ жон? Олықтақ жон келін бұл нефтеперекачивающий 12 нөмірдәқ станцияның лықпытына 9 біргіна Барталенскейдер болылар. 9-5 біргіна. Қолыбыра бейеға бұл станция өтер хүй сүрбек еулелер. Bir станцияға хүй сүрбек еулелер, онтын хүй суана Ленинский района. Келінге 5 жылға, 6 жылға бұл сақалар әлбәтлер де қағып, ол күрдік сварщиктар үші олтыр кәлілер, итер, инженердер, хараз итерге ол баттар қолы бұра, ол же электригінен таққалар, үлелілер, онтон бұл үлелі түйен баран, үсейін ғыл болан баран бұл бұра, мастерға лүйінеқтарин әп, инженер, энергетик болуқтарин әп, кейтеттен тұтылықтақ. Үлебіт интенсивнай, интерегінай, тоқ тек қағабет, мәні кейт ұлы бат. Күстәқ өлі да? Күстәқ өлі. Ата, ең олата бұрысыды бұғардақ бұдына неш қачадынар күлдікті? Небі қачадынар бұ. Небі қачады бұд, ол бұл талакан месторождениеттен, ол Красноярскайттан бағалан бұл. Бейеға кәлер небі бейі дальше анне бұд. Бұл Транснефть компанияден атетерін күрдік транспортировка нефтиден. Сәп жара саха Транснефтегаз бәйбіт тәрілтебіт. Манна әме бір промышлен тәрілті болынылырыр. Әйге эти гастағыңа онытын әлінің тақады үлілан роды. Үтек әйінен бейеға бұл ғылға үш деревіне қобынықта газка. Газпром үбетінен бесінші Мурия Батамай. Онна микрорайон Чанчик, Ленинский кураққа қобынықта газка. Оларда әге газ кіт қостабақ күт, бұл сила Сибирь ұлаңғыт? Бейеға бұл Атрадинский месторождениетіне кәдер газ Ленинский районға. Город Ленск әдіргедері бәді тұспа скважиналақты. Республика, Россия үрдінен даже онық болу. Хоғатақ көрат, хоғатақ скважиналақ. Бейрер тұғы қартер. Бұл үз деревне бәд сила Сибирьтің қобынықтағы барыда. Сөп жараны тық хайстыватын туғынан бейе бастықы түймәк бітер кәсәбіппіт Петр Константинович тоқ бар хайстыватын, улақан хайстыватын көрдір біте. Де бұл промышлен тілі күтті хеге қаддақ үлелер бұлан нақыты, онытын ас үлітін қатшыға мөлі барын хөп бұлады. Бәтчіл бақ кейулер таны. Өтегенен сөбейді, хөпке әтәғыт бұл манна үлелі жоннор, Джон Сергей Эдеричат ыл барыхен бір асқы өлген алыр.
ол ас үл качественный болын деңгілі левит бейге. Сағлан әттәққына 2019 жылтын программаға әбей үйіп қатшы көріммеді. Оттан бұл Министерство сельского хозяйства тағымынан онына бұл местный бюджеттен көмі беға көрілген бүліңгі тұрғынан миллион 1 миллиард 100 миллион қатшы освоегінан ұлыры управление сельского хозяйства орыйон үрдінен. Ол әттен біргені 760 миллион местный бюджеттен бірілі біті барыта. Хүбет өддіс объект бұтын келдерді біт, тәйқашын объекттен, онына болары малогоприоны пуннар, коровниктар, молочный цехтар, телятниктар, сайылыктар барыта кирер. Бұтыны бүгінгі күнге әдді әппетім күдікті 300 тоннаттан переработкаттан түйінші 300 хүббе тонны оңыр дұд білген, ұлатынады бұд, 200-түрдің 2 бұрығын үддәті бітте қынадылақ. Онотта бұл местная продукцияны кеңетер хылда қорықтағы бұл үләйттірге тұры тоқтар компания, лоқан компанияларға үләйін ұробыд. Газпром, нефть, трансгаз, бараларын көтетті қарақаралан hem bir поставкатын өттігірілі ұробыд. Но бұл бұйылғаттан хана керді бейге бұл үйіп бүтін өр хранигінар тоқпыд. Сехпыт, эби кәңетен берді бит, онын тобу өсі эби объемын үрдетек біттемет, онна әлбәқ объемы үйті, ағы тарапытық біттен әрелләқ біт. Ото объемы детер боллақтарында бұл промышленный телетелер еге местный толықтақ продукциянетларға білімгетті, үләйттер тигер. Вы готовы покупать местные продукции, чтобы развивать местное сельское хозяйство, например? Давайте с вас начнем. Так мы это и делаем. Мы же местные жители, конечно. В местные магазины ходим, местную продукцию берем. А то это не курдуари, ми компетенциям был батах, но мен көрдік біне бұл остоловойдар дағаны, бе остоловойдар бітер местная продукция кәлереме олыс үшөй бол әте дегені бін. Это не бухарлар болу бир. Оттан бияға туту болы турар херигер, Южный Нью-Йорктығар КС-1 ден бар, даттығар әме вақтығы жилые городки бадар. Онно мен білербінен Южный Нью-Йорктан морков, хапыста, хортоска, онтан рыладылар. Рахиттен ағадар ден туқ болу. Олеген мен ханатақ бұнаттан үйт ен туғын жабіл бәтім, оттан место продукцияны бағас бұл бейге подрядчиктер бұд үшөдік беркаладылар. Ата хеха телетелергетер, сенің бұл социальный петнестен барды, оның әтеніне қайдақ кейлден? Бұл Газпроманна кирерін хағанан 2010 жылға Егор Афанасьевич бар әтекені. Ол ең кенері кітті баттамыт Газпрому кітті ПАО, Газпрому кітті баттамыт план взаимодействия ден хебелегіндаған үлелі тұрыр. Онна басықынан тұран, конечно, кадры. Социальная ответственность ден, конечно, бар, туақтар бітігер, тәрілтелер бітер баралар коратайы. Онтан хама основной ден привлечение местных кадров ден бар. Олеген бегеге тәрілтелер бит Газпром, Трансгаз, Томск, СВФУ, нұқытта договордақ, хылайы, бести, алталы, оғыны үйретен, бакалавриат кенеттен дальше Томскайга магистратураға үйретен бәлерін тәрілтелерегер хылайы үдәлі тұрар. Теннеттон билен турар бу спортзал тутулденский тутулдоктагы спортзал туара былдырын митчу туттарылдан бир какикка баран калбыта карчы Газпром качытынан онно тутулда турар. Онтон ол Газпром элбакты кемелер жапускайга көрдүк Газпром детям ден программаннан уже икки спортивный улахан спортивный тоқтар тутулунлар олеген бу тух бастатан туран, конечно, тенди улахан тоқтары көмені тугу хака херебеті көрін оларын жүккізге көңіратыр. Ленскеге дағаны оруқтары обязательно. Бұлан бар. Антон, еха қайдағы объекттері тұтыларға еген? Компания тұтты? Бұл Транснефть Восток компания түттенеттіққа бұл коллегаларым бігерге тектері. Бұл Ленскайдағы ЦРБ хирургическое отделение полностью капитальный ремонт бітірі, кетенчері бөсіллаққа оборудование тыңғаңарды бітірі. Онна то былырын хүтбет өтіл түмігінен әме бұл анал баянный операцияға нұргәлбәқ мен білер бінен әме 13 миллион күрдік қатшы көрілі өті тәрілті аттан.
тимник. Дера айылға қырыста бұл министерстветін халата бұл ақы бұл, олықтақ тоққа. Қолыбыр әге министерствет бұл айылға қырыста бұлығар ұлығы күтті қадда сібәстәғын ғырыры онына білеген бұл лені өріс самы бей түрдігер олар бұл ақы. Оттақ мастақ, ол ғынан барын бахар еген бір ғылай барыр бұлықтақ, оның тұн қадда ғылай. Это бы район Батангота был министерство соглашения был рымпите, был соглашение на удях ангатан ора хаджаллар, лата би министерство это это тюрталга соглашение тюрсерете би район Батангота. Он барта тох пара хамса ана барта би министерство тенге италаровут, коло акции природы мы ден республиканского мора боллахтарына мана би районный акцияны новоровут. Он набарта тох экопросвещение барта күскүлелер. Бя эти Борис Романов куджас үле хеппит кавшабиден кудду билген хыннар мантан кората хыннар такар нуя жандар бяттын рохом халлар баттар бартан комуяны жабаралар. Не депти. Энек диен ол эти барта эти балулахан үле тан такар жан сознание текирен эрдитен баратын энеканы маңден. Оны те тоха акция природы мы бигнан те улахан бе орой бу байна куран утачы. Бе болан 11 сылыны тавыт. Он сыл хылы ипытыгар тюмигар боланын тох киника тахаттар бут. Да, корохара. Бу маннак Ленинский уйдер болчуттыраде. Ага. Он хылга тохтан оттурбут. Магна боланын аңардасты бу туох күрәк бетере тугынан гитарагынан барам кычы болса демет. Улахан бу оройонга бар болчуттар бартын ким бербитке тугун хартыскаларына бейлері қайта бұқтабыттан туғына манна бешат тәпіппет. Бұл кенегені әйеға білі ғурамын. Ja, мақтал. Бұл маны тұтан барын арияққары, ариян көрдіріққа күрішер бітер деді, қайдақ тоқ бары. Доғанна туға ие ағалынарығар бұл тоқ бұд ғылава бұд. Бары тәкіне бұл үптен қапчалан бұл bir ministriyet hevestakten bir minister bitemeye toh bir bitemanna. Deramanı kartı gariyet yok kare. Bu barta bu kazanma. Bu kazanma. Kürekte yakaddan orul but barta manna toh. Sevcanın bu tulları barta manna orullaydı. Oto bu tur sirvat haydak bıhalay. Oto manna toh tüt okut pользователь put. Бейлер манна хирландан бултулар, онна общий бұрыған күрдік общий пользование территории бултулар. Онын өте хотырда ата бұл барытын зимний маршрутный учеттарынан барытын оңырын бейдімесен оңырын барытын жүгізгі үтті бұд. Куата бұтын бұл барытын екузгі тұспа көректақтыр. Бұл жан бұл бақи бұл тұр. Оты тенне қолыры промышлен тәлті сирот бұл жағаныры енден оқты? Оқ, бейе онық кен оқ, қачық табаты бұл чүттары. Қача білген бейлерін бұл тұй хеддерігер өйдеттен хұрияндар көңілі алалар. Бара хеддері. Все-таки, Денис Алексеевич, я хочу у вас уточнить. Ну, территория, мы понимаем, что федеральная, но бывает испокон веков, люди здесь охотятся, какие-то общины могут быть, да? Ну, какие-нибудь случаи были, или если такие будут, то как вы им ответите, например, для охотников? Ну, у нас инфраструктурные наши объекты, это площадной объект основной по строительству электростанции и, значит, газопровод, который там больше 200 километров из Мирнинского района мы строим также. Значит, трассировка его достаточно длинная. Мы проходим через множество различных территорий и земли там различного назначения, в том числе лесное хозяйство, в том числе сельскохозяйственного назначения, там земли есть, и в том числе через земли родовых общин проходит. И мы, значит, каждое пересечение, каждое
значит, участок, мы все в соответствии с законодательством согласовываем всегда, значит, со всеми местными органами власти, все экспертизы у нас проходят, также с трудовыми общинами то же самое, все было согласовано, согласование прошло, и у нас есть соглашение о социально-экономическом взаимодействии, в том числе с Мирнинским районом, в части согласования с трудовыми общинами, и компания «Интерау» уже внесла взнос по этому соглашению также, значит, ну и мы все вот эти вот согласования, все полностью законодательные требования выполняем, ну и в части дальнейшего тоже строительства также обеспечиваем полностью, значит, все соблюдение в рамках действующего законодательства. Поэтому, если есть какой-то, значит, от населения, от местного, от местных администраций, муниципальных образований, какой-то призыв, ну, какой-то потребность какая-то, да, ну, в части именно согласования земельных взаимоотношений, размещения наших объектов, мы всегда, значит, выслушиваем эти чаяния, всегда договариваемся, всегда идем навстречу с местными администрациями. Ну, так. Все, спасибо. Давайте быстренько ответим на этот вопрос. И сейчас для выпускников есть место в всех предприятиях. У вас, например, есть? Бияға место бар, қолыбыра хебеленге тұрғынан инженер кипия 12 станцияға идденер олығы туғынан жерлерінен женнен қатчелар.